11, this is your question. Candidate number 11 have seemed to have lost her number. So this is candidate number 11. Okay. Your question is, ibagaman kada kami dagiti kapipintasan nga banbanag iti ban na maipanggep iti komunidad, lugar nga pagyanan wenno aglawlaw mo. In English, describe to us the best thing in banna when we tackle about community. Ngayong bagarabi yung amin banna. Ti question ading kokit, ibagaman kada kami dagiti kapipintasan nga banbanag iti banna maipanggep iti komunidad, lugar nga pagyanan wenno aglawlaw mo. Community. Dagiti komunidad ti banna ket napipintas. Kinasasaya at pagyanan gapo iti pinangdaulo iti mayor tayo ken iti kapitan iti babarangay tayo. Dahito thank you. Thank you, candidate number 11. Please forward for our just. We now call on candidate number 13. Candidate number 13. Please speak an envelope. Deto iti dama. Ibagaman kada kami dagiti kapipintasan nga banbanag iti banna maipanggep iti panagduras. Describe to us the best thing in banna when we tackle about development. Good evening, ladies and gentlemen. Well, Banna became more progressive because of the good leadership of our honorable mayor and unity and cooperation of all officials and people. Thank you. Thank you, candidate number 13. Please move forward. Candidate number 14, come on now. And please, on the Candidate number 14, this is your question. Ibagaman kada kami, dagiti kapipintasan nga banbanag iti banna maipanggep iti pamilya. Kapipintasan iti banna maipanggep iti pamilya is loving, honest, complete. Ang kakampiyada amin. That's all. Candidate number 14, please move forward. Thank you, candidate number 14. Now we have candidate number 16. Pick one of the envelopes. Okay, this is your question. Ibagaman kada kami dagiti kapipintasan, aban banag iti banna maipanggep iti tattao. Describe to us the best thing in banna when we tackle about the people. Iti tao ti banna ket agtitinulong. Nagaget ket masaya. Thank you. Thank you, candidate number 16. And of course, our last finalist, candidate number 18. Number 18. Here's your envelope, candidate number 18. I think I can memorize it already. Ibagaman kada kami, dagiti kapipintasan, aban banag iti banna maipanggep iti galgalad wenno paggugustuhan. Describe to us the best thing in banna when we tackle about values. Ti paggugustuhan ti tattao iti banna ket nasaya at managayat ken mga Diyos. Thank you. Okay, thank you very much. Candidate number 18, please move forward.